Itilat rejime jinek Kurd li bajare meriwane de kushtin. Li berdevamia kushtina jiwanen Kurd li rojhilate Kurdistane, roja yekshemi bustu sheshe chiria peshin. Jineke chiwana Kurd abinave Leyla Eli Remai a helke gunde besarane serbi bajare meriwane. Biteke arasteras endameki itilata regime bi dijwari birindarbu. U pishti çendin demjimeran canehwe ji destaye. Peka raporem belavbui, evjina Kurd ji aliye yekshi endamen heza itilata regime li bajare meriwane, ye binave Keywan Basami, ve biledana hesht gullean hatiye kushtin. Heta belavbuna venucheye, sedema teke kirin bi vejina Kurd ne hatiye zanin, u terme vejina Kurd bo pizishke dada regime li bajare meriwane hatiye vegu hastin, u zanyari ek zedetir li berdestnine.